Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Nabi Iqbal. Ge Nabi ulun Nabi ba ulun duduk di jandau Abi na urang tanyong ba ulun Nabi. Urang tanyong hai Tengku Iqbal kira-kira jiut tatamong golongan ngerangkaho. Misi lagi golongan ISIS, lagi golongan jamaah tabligh dan jamaah-jamaah yang lain Nabi. Cuma Allah hanya mampu ulun jauh Nabi. Nyo katu ulun iba abi ulun yang tanyong iba abi supaya yang lah ulun perlah gede iba menurut Nabi. Ya, ba malamnya katu Tengku Muhammad Iqbal ba ulun ya tanya. Pue kata mau kerap jamaah berangkaho kau dah. Nyo Nabi. Ulun jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum. Amma ba'du. Jadi yang pertama lo jawab lagi ke alam Al-Quran umat manusianya juga kepada Allah. Nah yang muttaqin artinya mukminin haqqan. Nah yang kafirin, nah yang munafik. Ya macam yang pertama, apabila jamaah terjadi dalam dunia, tak kala rujuk jihad, artinya kebenaran jamaahnya payah tak kala bak adi ART jamaahnya kerau, minta kalian baru, lagi kalian pegah. Baik dia kalau juz'i atau kulli. Kalau kebenaran sama kau ba'adi ART. Moya ART kaumnya na mengarah kepada Islam haqqan, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita demo kena sabar. Kita demo Mayahana marah kena be Ahlussunnah wal Jamaah yang kebi lagi apa ya kena Ahlussunnah wal Jamaah lagi ada waduh yang Ahlussunnah wal Jamaah dengan waduh dari Ahlussunnah wal Jamaah apa yang maksud kaidah waduh Ahlussunnah wal Jamaah, akidah waduh Ahlussunnah wal Jamaah, ilmiah rawat Ahlussunnah wal Jamaah. Anjir melabu-labu wala talbisul haqqa bil batil. Kemudian selain demikian, nah jamaah-jamaah yang ART ini merujuk kepada sekuler, merujuk kepada gerakan ateis, sosialis, merujuk kepada demokrasi yang luar batas, merujuk kepada nasionalisme juga yang luar batas. Yang merujuk lagi yang anjir kecuali musim barat. Kali pertama lagi abalun berapa nah Ahlussunnah wal Jamaah anak yang tak kelalau nyo berlandaskan Islam yang dijaga Ahlussunnah wal Jamaah yang anak aja dalam musim zina dan susah apa yang benar anjir dah tengok berangkau Paulo kiamat betul uji tapi dia benar sembahyang nyo kejit
Ngebuai Nabi wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Yang telah kalian ya benar. Dalam pandang agama, dia tertamong dalam satu kaum. Kalian hati-hati kaumnya. Nyo sifat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nyo tamonglah kaumnya. Dia kan tinggalkan. Dia nak aku untuk orang kiamat. Dia berabah sembahyang bahasa. Nampak bersiasah kesalah. Nampak. Jadi bersiasahlah dengan siasah syar'iyah. Nya yang jadi Get Abi alhamdulillah nyawa jawaban sangat tepat Abi. Nyawa je ulu kedih ulum beri deman jawaban-jawaban yang kana Abi. Get Abi lagi itu Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.